Mie jina yangu Tana Kula Dekamba T. Jina yangu. Hakuna nemu ya jeshi yote? Kampani gani? Uko jeshi ya... Niko jeshi ya Kongo. FRDC au wazalendo? FRDC. Niko FRDC. Tunafika hapa. Nataka kuniambia habari za Goma, kupigana hiyo mambo, lakini umefika hapa. Tunakumbana bakubwa wanakimbia, wanaacha shie njia yote ya kufungiwa, moya ya kutoka kufika Sud Kivu hakuna. Ndio tunaona sasa enemy partout, moya komi defendre hakuna. Ndio tunafika hapa, tunaingia bakubwa hapa wanabeba shie bia, tunaikala tunachunga bakubwa president yetu na president Rwanda baongee juu turudie mgini yetu. Uko miaka ngapi? Mie niko na 25. 25. Ndio. Uko familia hapa Goma? Hapana, miko mtoto wa Equateur. Equateur. Umetoka Equateur? Ndio. Sasa familia yako najua hii hali uko nayo? Ashikujue. Umekuja hapa Goma umekuja hapa Goma, umetoka wapi? Tunatoka Equateur ndio tunakuja hapa, tunafanya hapa 3 ans. 3 ans. Ndio. Umemaliza miaka ngapi kwa jeshi? Kwa jeshi? Depuis 2014. Kwa mkubwa wewe. Sana. Asante. Ndio. Mungu awasaidie kabisa. Sawa. Banyitaga Rukundo Jambeke Aime. Nisa basirikare nanzi mbwe mugiye kuvuga ngo witwa private, uranka yawe n'ibindi. We ntabyo ugira? Anje na ndi the posta. The posta. Wari wazalendo, wari FRDC? Narindo muzalendo. We wari umuzalendo. Mbwira wagiye muri wazalendo ryari? Mbega kugira ngo nje mu wazalendo nagiye mbega ari nko kunyikoreza. Ngezeho sasa banyeretse ukuntu bimeraga, barambwira ngo reba ukuntu bibaga byiza, nanjye mbona ni byiza kuko. Wagiye wikoreye iki? Nagiye nikoreye amasasu. Ubwo mwari muvuye he mujya he? Nari mvuye Rubaya turi kwerekera aho bitaga ku Kanyaru. Ku Kanyaru? Hanyuma uragenda ugezeyo? Ngezeho barambwira ngo hano ubaye hano waba neza. Mbayeho koko mbona ni byiza. Ubundi aho wabaga Rubaya wakoraga iki? Rubaya narimbaga mu rugo. We mu rugo? Mwese nimwahingaga mukarya bisanzwe? Twarahingaga tukajya bisanzwe, ariko nakundaga igisoda, nabonaga ari cyiza. Noneho rero mugeze ku Kanyaru. Mugezeyo mukora iki rero? Wakoraga iki ugezeyo? Tugezeyo sasa bampa iyo grade ya deposit. None icyo wabonye cyiza wasanzeyo ni igiki? Cyo nabonye cyiza nasanzeyo nuko nabanye n'abantu neza. Mwakoraga iki se? Wazalendo yakoraga iki yabaga? Wazalendo twaragwanaga. Kabona byose biri gucamo, ariko tugira imbaraga nkeya badukuramo tu. Babakuramo. We warwaniye Rubaya cyangwa? Nagwanye Rubaya. Na hano Isake nagezeyo rimwe. Isake wagezeyo? None se wari warigeze kwiga imbunda cyangwa baragufasha bakwigisha imbunda uwo munsi? Mbega banyigishije imbunda ari ubwo munsi nagezeyo. Niho banyigishije imbunda. Biragaragara ko ufite ibikomere. Narangije iminsi 2 ngeze mu Bazalendo. Ubwo munsi gwa kabiri abariho tuja ku rugamba sasa. Nta bagenzi bawe mwari kumwe bapfuye suko? Barapfuye benshi. Wowe amahirwe wagize yo kudapfa yavuye ku kigura? Ni Imana tu. Ababyeyi bawe se bavuka he? Ababyeyi banje nabo bavuka i Rubaya. I Rubaya. Tate ni uvuka mu Rwanda. Tate wavuka he? Mu Rwanda. Urahazi se? Yigeze kujyanayo? Gisenyi niko mbyiraga, ajaga bimbwira yo twicaye turi kuganira. Papa wafite imyaka ngaho? Yafite nka 55. Nawe ariko yavukiyeyo cyangwa nawe yavukiye inama ajyana na nyogokuru? We yavukiye no muri Goma. Muri Goma? Na mama wawe? None byagenze bite ngo wisanga uri hano? Kwisanga aha aba M23 twabonye tubananiwe, turavugaho kugira ngo dushobore dupfira ubusa
dufata umwanzuro wo kwambuka mu Rwanda. abayobozi banyu se bari N'abayobozi bacu nimba baragiye, twabonye baratubwiye ngo nidushakishe iyo turashyira imbunda tuzishyira hariya kuri MONUSCO. Tumaze kuzishyira kuri MONUSCO, inzira turi kujamo zose tugasanga na ba M23 bari kuturasa, n'iyindi zose inzira zose tuburugwe icyerekezo, turavuga reka twerekere muno mu Rwanda. Aba ariko biba. Uko wakomeretse bigenze bite? Hano nakomeretse turi kwiruka mu ijoro ry'ejo. Waraguye. None se mwageze hano rero murimo muratekereza ko biri bugende bite? Hano mbega turimo turi gucunga nimba mwaturebera ukuntu twasubira mu gihugu cyo mu rugo. Kandi M23 mwahungaga ari biri buriya nta shakisha ukuntu babitunganya, abaperezida nibo bakuru, tukareba ukuntu twasubira iyo twavuye. None se ubu bakubwiye ngo usubire muri Congo ujye gukorana na M23 iri muri uriya mujyi, wumva wabitinyuka cyangwa ubitinyutse hari ingaruka byakugiraho? Gukorana nayo ntabishobora, ariko n'ikibazo mfite ni ikibazo kimwe, ntanaba mu Rwanda, naravukiye muri Congo. M23 se bakubwiye kwibaye? Bababwiye kwibaye? M23 ibaga hose. Iba hose gute se? Ibaga mu Rwanda no muri Congo. Niko bababwiye. Ariko iyo muri Congo mwabana nta kibazo? Muri Congo twabana, mu Rubaye twabanaga neza se. Mwarabanaga na M23? Ifite n'amabiro hano mu Rubaye. None se ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20. Umaze igihe kingana iki mu Kiwazarendo? Zarendo nari nkirangije mu myaka 6. Ukimaze mu myaka 6? Wagiye y'ubwo ufite imyaka 14. Wari mutoya. Iwanyu se bishimiye kuko ubona wagiye mu Kiwazarendo? Barababaye cyane. Barambwira aho kugira mpfire mu icyo kizarendo reka nshobore nje mu gisoza cya leta. Nari maze iminsi 3 ngeze hariya hano ku Mogoma, nari nanditswe ndumurikire. Ndumurikire, mbega twari turitegereje indege tu. Mutegereje indege ngo mujye kwiga? Tubura ukuntu twagenda, nawe uri kureba ukuntu byabaye nabi cyane. Hanyuma mugeze hano rero mbwira rwose nk'umuntu waje hano, aba basirikare babakiriye bate? Harabo harabo bakubita, harabo b'imibiryo. Twabishimiye cyane. None se abantu kandi uko ndi kubona uko badufashe nguko nabo mu rugo batadufata. Aho mu rugo bafataga batese? Hano twahageze, ibiryo twabonye, amazi, byo kunywa byose, naho kuryama batuzanira amatera, imikeka n'uburingiti, mbega tumeze neza byose. Nge numva kuko muri abasirikare b'ikindi gihugu ubwo mwafashe n'ab'ikindi gihugu wenda bari bubakubite bakabakorera nta magambo mabi bababwira n'ibindi? Nta kibazo. Cyangwa we ntiwabimenye? Mbega niriwe ndabareba. Cyangwa we nuko uvuga ikinyarwanda wenda bariya bavuga iringara bo barababwira nabi? Nabo mbega bumiwe, ngo niho babibonaho niko baje bari kuvuga ngo bari bazi ngo ko twagera ko bakatumerera nabi, kumbe twisanze. None kuki mwafashe icyemezo cyo kuza ahantu bari bubamerere nabi? Twabonye ntaho twabonaho kuja sasa, turavuga byose ni urupfu, reka dushobore twambuke, tugize ngo twambutse mu banzi, kumbe twambutse aho Imana yaduteganyirije.